Ki pulit ke East Jaintia Hills hak arkunda trik no pra arjar arpasa kilalap dien ya kawai ka metiap jong urang ba ubamla ban ithuh kabala thia lengktar halendet ki dukan ki badan marpersyak petrol pump hajan sweet chili guest house hakashnong menkre East Jaintia Hills district. Superintendent of police ka district upentip baki pulit kila penlong ya ka jingto oket benya batla yo jingtip ru ba uni ubriu lasu ba uday ubar jela ubaladan hakarta kumba sanpau sanpasan senam. Hadien lale ya ka postmortem hapo cleared civil hospital batla bo ya ka met hakajaka bo met yap jong ka ni ka hospital na ka benta ka jimpen ithuh batwan shimti. Kumta la kentu ya kino ki badan jingtip syapang uni ubriu bakin pentip mardor syakirik number phone na ka benta penle ya ka badan kam phone number 7085809941.